ya mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati gwikari guri iriya bantabati moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi naboigo kenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumigite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Vipi, mbona mbota hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee. Kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Werero bya mwanjwa omorigarari rituko eliga neria ichuma chitariki 11 omoti enyo gatano mwaka bwa 2025 kinga kya manga ga antakane kigwa mwanjwa omorigarari na into nigo toko yaregania tonya kabato kwaratera masayamo me iye kionga kene kionga chinsa ibere a senjera boikram nje nigongoro ko Haron Ototo nyangiri otoko gwatera na kuranta memenyerio nigakoro kwa Wilson Makoli kodenderi tangani kigima anegatia na kwaregania se kionga chinsa ibere. Being surveilled, there are people who are after them, and they are receiving very many threats from, various quarters of the community. Ebyombe byokugerera obwene bw'abantu komerana na abakora emirimo ba serikali gukonera obwene bw'abantu. Nabakulele wewe kuja kwangu kama chief, niambie in confidential, niambie chief ni so and so. This way we keep this information. Abananchi ko boli kubwatrana nabagambi lyoko enekia oborendi ase ebinyoro. Nyamba yo mugai ga baibori nyana toko baimokia
tobabori ngai mwaira abana baino ebarasa kwariganirwa ase ekenyero kia Nyakaranga kubwatikana mono goitwo ku musubati wa masenjira yobotutukano. Mwanju murigereri kubwatikana amo nogoitwa ku mungino yomo asinjira cyobotutukano imenye kenyero kia Nyakaranga sublocation ya Gekonge nigori tukulia lero omugambi omone bwe sublocation oyo Esironi Ongaro anyaka wakwega kwarigania egekaro kie barasa abanyaka bagokwanira amange na mono comment kana ko busalia se chinsamechio achingwana aho hanyaka ba chikurwegwa anase abasaye banyaka bakomachigwa na mono ase ogotigira chisukuru njera na kwebwatirania asamangana yoyo busalia mo likito Polkap Okara na mange ekara naji kubuka ekara mumuru yambe abetereriyo kanga intachiwe somuni na intachiwe sachu intachiwe sachu kwaetu najua santagete weda jua saga ekajua saga timbwa tiwe saga ibarase yiga yanyarako kwariganirwa ase kenyero kamanyakantebuna Nyakaranga ekyo gegotoka se sublocation yamanyakantebuna Gekonge igo yanyarire ko bagekwanira ebikore bingi na nene by'obusali bikubatanirwa mu nabasaye amarwa amona bwego nabasabange yakigori kyamakia ya watigire chisukuru na ntuwa bagambi bengumbu elimo gotoretera mangana mwato tebingo mwana one no mubenga kimoko mumbwatera abana abunkorigera litoro nyemba yo mugai ga baibori nyana toko baimokia tobabori ngai mwaira abana baino nyina boko batakana mone baraze yo ni gabebori bagendre ko bagosemigo kwane kibunango gikeli bale obosalia asokubeka kirali goro ya abana babo abwandake batabwa duchingencho chingiya mugambi gikundi kirige kare kwiruka 7 star kiridia gworuma bwate bisaye bikuna kubutaji korondonjera byaka jikadi kurumba goroba bakubwa mu kiku amanyana bwe komenta abo mwana one no mubamureta bosiya gata umwana wakimora kabisa gata ko anjonsini tawa tabanga abantu bagata umwana nyarebe okomateba amanyana cyo goita no mwana kubwatikana monege kore kigase omugotu yigase ritamon kamuranya ariko bagagwochererwa mu nabantu abo bataramanyakana gwikabono nigo bona abantu bagende ko bagosemikwa nekibunango balinda bali abagatu iyo gwetanga namabe bunayiga aba muraba mumanyeta abantu byamano injugo cyukunira umungino bayire cyabatige kuba utakoya bese kabatenene boro ane kibasabaye okibategete yo baye mutiga bangira abagatu bekwere umungino ryo goteka chindo sengi kumukunira ataka no musika kwanya ngatagodi ko kwata no musika nanya abana ngwe tusere montori kwa aye kwa kule aye ne mare mpaka uko kwao none family ya ote akoba pao takoba na lelire asemora matuka mange motenene monso kitata no ali sanwara edi na ni Richard no araria omusa kibondo nyanga uno araria abana bama komoke na lelire ngakuna shida katika boma ya tata obo chando no rororo abantu bigi meiri mama Uriori makubiara mbara bumuka bataite kwate responsibility of which etali batali able to mugambi borogongore gasirita Hezron Ongaro nigagendere ko bagakugikirege koreke igasibo igaruro baseme gucyase ci amatebuna kibonete korenda abagotu asibe gagende ko batabangamba kikunyara ko bakorwanya mabaya onsi elio orogongore gakonyara ko barokoba oruyam ekero omongina ikire myaka buneria botigwera bweka Teribuya. Wana murabu no mongina munoyo igona ataka kotebanga tutashirikiana na serikali kuhakikisha kuwa twanyolire chikalbriti yako na tinganeri. Ngoripoti ligetaseni kya uwanchete kya Getembe kurigase kanyere kya kamanyakantebuna Nyakaranga ime ya bunge ya North Magarange County ya Nyamira inchi gongoro kwa Polkap Okara na abagereri babone bwamanya bantu banketemna Defenders Coalition litukulia ngabanya kabakumira na ase omochio bosongo azbanya kabagukwanira amange igoro yokurwanira obone bwamanya bantu asebo igabanya kaba bakorwa ebitango ao ebyanya kabikoirira mwanya bantu baterikonya kabagukiranirwa obone bwabo chinga gichonsi muligido Catherine kwambukanya boga na mange kazibaye tuwakenya Ritko ria kaberero nigo abaigiriri bo bwene bwa mwanya bantu kure county ya Kisii bakorawa ne kiombe ya Defenders Coalition bomerana erigo kwanera okunuriro kwa bwene bwa mwanya bantu kisegi chege Enkwana boigo okunuriro kwa mwana omunyaruka. We have gathered here over the past 2 days with the human rights defenders from Kisii County to have an overview of the human rights situation in Kisii County, but most importantly
to look at the concerns about the safety, security and the protection of human rights defenders. Kwa wakati kushukuru Defenders Coalition sababu walionelea ni heri watuweke pamoja tuzungumze, na unajua wakati kama huu ndio tunaelekea election. So lazima defenders waangaliwe vizuri, wapewe moyo, na vile vile kama kuna threats ambazo zipo tuone vile tunaziangalia ili wasije wakawa na shida wakati kama huu election unaokuja. Gukwana ekereikyo nigo umwakilishi kuri County Assembly County ya Kisii Madam Lilian Gori ateba serikali ya county nigo egendete kubeka emerobiro nabo igo amachiko amaikiranu yo irikwana kyabuna obwene bwa mwanya bantu ngo ikiranirwa kore. As an assembly we have committed to defend the human rights defenders, especially those whose lives are threatened because of that which they do to defend the community's rights, and reminding our leaders of the responsibility that they have, which they have not committed, in making sure that the rights of the children and the people's right to participate in decision making. Nonyina bogati okunerwa kwa bwene bwa mwanya bantu abange bagendete konyora nokogosererwa kwa magimabo. Kisii and Nyamira, I'm a human rights defender based at Kisii County, and today we were here to talk about the human rights violations that happen in our county and some of the resolutions that we have made. We want to work with the police, we want to work with the judiciary, we want to work with the Kisii County government to ensure our survivors get justice. Also, most importantly, we have noted concerns around threats, intimidation and targeting of vocal community members. Outspoken human rights defenders have really have raised concerns about their safety and security. They are increasingly being targeted, they are being surveilled, there are people who are after them, and they are receiving very many threats from various quarters of the community. It's also our call to security agencies to ensure that the safety of human rights defenders here is guaranteed, not only in Kisii County but also in the entire country. Chinga kechecho ni gobaru okubolya gojase abantu bonsi kuboterana eryogo siria kisegi chegenka okuonerwa ko mwana omunyaruka nabo igo okuonerwa ko bwene bwa mwanya bantu. This is denying somebody basically a right to live, and everybody in this county, in Kenya and abroad, have right and freedom to expression. And therefore the Defenders Coalition is here today to remind us that it is important for every citizen in this country to enjoy their rights and the rights of human rights defenders, which are often infringed because they are vocal members of the society. Ngoripoti ya Getembe Television, Eliane Catherine, Kwamboka, Nyabuga. Mwanjo muligerali chingakie chechio gose sege kare kekyo nigo omo county commander we county ya Kisii Ronald Kirui erelbegere na kwanekia una nigo serikali egento kubuke bitambukero byonsi kare bunakira omonto ngonyorale obwene bwaye chingakie chons. My name is Ronald Kirui. I'm the county police commander in Kisii. Today we were privileged to attend a meeting with the human rights defenders from Kisii County, and as a key stakeholder in human rights, the police is the main stakeholder when it comes to human rights, observance of the human rights. All over the world, the mandate of police is very clear. That these are the institution charged with the responsibility of ensuring that people continue to enjoy the human rights. And on our part as police also, we also explain to them what they are supposed to do as the human rights defenders and what the community is supposed to do, because all of us, though we have divergent role and mandate, all of us must ensure that there is observance of human dignity, there is observance of human right. So in this particular meeting, we have looked at the existing gaps among the key actors, the stakeholders in human rights defenders, and it has been a very fruitful engagement that going forward, we are going to have a very strong partnership, collaboration
between the national police and the human rights defenders in ensuring that we all continue to enjoy the human rights as enshrined in our Constitution of Kenya 2010, Chapter 4. Na humwa chwa murigarari ni gabananchi baborigwe kobeka oborendi bwa mutwe buna enjira yamo okugendera gwesira na kwenekeria buna konyara bare koba bakwirinda barwo banyene ne kiamate cyabo nigana kiwa ase no mugambi we subrogation ya Egetondo chinga kyanyara koba gukirana asomwe gabo matanga yamo ayuo omusubati yanya koba gosire umabwaye asijere cyo tutukano kinga cyo nigabananchi baborigwe kugendera kubwatirana nabo igo kosira bari batari kwenyara ase ebinyoroime nasa matangaje gayo komwenia Caroline Nyanchama uyu nyara ko bagagusirwa gimabwa yasichinjira kire cyo bututukano ase gotebekana nyara ko bagagotoka gaitire imeye wade yega yabokeira asinseme chiga Chanyamusi nabakurere botambe nabo tigabange nababoke ekento geko bugia watana nyaboke igungu geko bugiskabu ayo tacheto borange tuno musacha bwa batana nkolusi bole nyumba bagocha bakurusi notasoka kuri nyumba Mujego nyara ko bagwikiranwa mo n'abanasiasa bange gati yabo Adams Mochenwa abanasiasa bago kurasoro ngorega rwe gwadi yabo kera sereta Michael Obaga nigo banyara ko bakororera amateyega amabebe igento banyara ko bakubwato ko gusira cyasaba n'abakawo batigaire asebego bagikiria agakorekiga tubatware ngakeria matiani kabata ingo cyane natyo tingiceti ngata ngai kunesa umuntu akoyaga soko bakuwika ngai yagigabo endongo tana kitobwatane to make sure justice yache mambingo kocha kutoka chinzi yaganene Mr. Chief jino ndangere sana ne abutuko tuchikoriyo monde na utoko taona tokora na chire gorengereria na chire gwake sabu ekinda nyare gukora korengana no konyoro kwa ne buna kole na arorire abana aba mbagorere bikoroto baguchire school Nege kore bego Kenya nako bage kugikirigwa amo no assistant chief wechinseme chiga Getembe sublocation asereta Enoch Anyoka uyu uganiria bananchi kubwatarana eli gukora ebikora bingabo nebiga byagendere koba bikwenekegwa sebinyero imejero gongorwa gusi. Carol is the second case ya murder ya happened since I became a chief. Ndio mtu wa pili kuoa since nilikuwa chief. Na wa kwanza alikuwa hapo chini. Just some small meters apart. It's possible the same people ndo walifanya hii kitu tena. Na kimota yatetomenya. Na bakurere. Wewe kuja kwangu kama chief. Niambie in confidential. Niambie chief ni so and so. This how we keep this information. I'll not be a madman. Niende ku expose niseme fulani ndiye niambia ati wewe ndio umefanya hii. We don't do that. Ndewana ine. Lakini tukiendelea kuishi na uoga this way. My friend, tutaumia. Nonyena bo nigabara ibande bagendere ko bagosemigo kweneki ko bakonya abana obagwetera makonkurasi cyamate asebego siasa cie county chanyara ko ba chigwakwa. Bewana nire. No gote amaki agamba 2027. No gote abegwa. Tindo chimagoko. Tingo gamba. Ngene mbere chibasari. Ndo sio paraboke. Ndo sio roche. Ngomote de gotuma kora accountability county. Onya ndo njo ko tarinje. Njeno moko inde na moko mbeke semwa kebite then ni uronta evapore. Tingote evapore. So I'm going to condole with this family otana. Yente kenge chikokora kana bukira neende. Bono mbabori swali arimo. Emyaka yatigaire bere. Moroche nende ndaira namo ngakere gosentige. Kora ne chiao. Igo ninje mugabwate. Igo tintigera anjera. Kuripoti Getaseni kia uwanje kura sinseme chiga Chanyamusi wadi yabokeira meye county ya Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp okara Mwancho murigarari hoyo rekoriye karo kyo bujumbe ime bunge ya South Mugrango moske Dennis Makoli Songo niganya rekoba ngakwane kya abuna nigara chikunganya kurose kya magia ODM na goswa kya makendi gyonse kali omoske Dr. Fred Matiangi araji kutumeka asokoliya karo kyo buraibwense aso mwaka bujirubere na 2025 nebere Songo boigo niganya rekoba ngakwane kya abuna ase obokoreri bugae nigara chikwane kya abuna abamenyi be bunge ya South Mugrango ngonyara bale engere yabo gusobokalira buya chinga kyara chikuboli kiruge kyo nainde umwaka bwe kirubere na 2025 nebere
Nchego nkoro kwa Mheshimiwa Dennis Makolo Sonko kurubugirango na ambugirango tole na boleti chikora chia 2022 lakini nchia isana vya ono so mwaka mu 2027 na ende na ondegeti onde na matiangi tagete tokore change bugirango igo abantu bana bacha ige bagote bana matiangi bweka na ende gusiye ito onde teyo tigara magaga abantu bonsi pi matiangi bono matiangi ochire general ngo DM lakini matiangi ngo chale ne kiama kiae ekiama keli matiangi yago jana kyo twensi pino otogo soime na endo onde bwese tarigo chakabe kiama tiangi tarigo chagoeta onye go tageta goeta ase kiama tiangi okobe na ende 2027 injana wanda ito tabiri abajumbe bonsi pi eba chakuru kiama tiangi broadcast ya karonye ligeretiga Raila gachita akonye Ruto elinda akuleta myaye lakini nje munandigereti 2027 yetareka Raila ngo tigale Ruto karama tayo omo konyo bene bomo raibwense Fred omo sike Dr. Fred Matiangi ase area tafaruki Kibeti litugoli alero nigara irombe yabegereri beserekali gose ababwatani ba Kenya kwanza asichinsemo chia kibwesi ase abanyarkoba abagosegetana gusira ebyombe ao byabasubati asichinsemekyo nigo abarayo bayira chinga kichia bene gokwanira igoro yemirimo eserekali gante gukora na kwegerera serikali yo muraibwense omotike William Samoei Ruto. Na sisi tunasema Kenya ikiungana vile wamama wameungana, Kenya itaenda mbele. Leo ni siku yangu, kesho ni siku yako ya kuongoza Kenya. Ungependa kuongoza Kenya ambaye iko na muungano sawa sawa. Wakina mama, mambo ya SHA muichukulie kwa njia rahisi sana. Msiwahi kudanganya na wenye pesa. Hao wenye pesa wakikooa kidogo wanaenda India. Nyinyi mkikooa mnatafuta usaidizi na kuuza mashamba. Sisi tunasema SHA inafanya muweze kurejista. Kwa hivyo tunawaambia wale ambao walikuwa viongozi kitambo, ulikuwa rais kwa miaka 10, hukujali mama wa Kenya, hukujali vijana wa Kenya. Tafadhali acha Rais William Ruto asaidie vijana. You had 10 years to help these kids. You had 10 years to give them employment. You did nothing. Please, give us a break. Let the President of the Republic of Kenya, the current President, to roll out his good plans to bring about employment to our Kenyan youth. Uchochezi hautotupeleka kokote. Lakini kwa sababu tumeweka mipango kabambe, leo hii vijana wengi wamepata kazi na wataendelea kupata kazi. Kwa hivyo, lakini kabla tuendelee, mimi nataka niwakumbushe wa Kenya na niwakumbushe watu wa Mwingi ya kwamba sisi kama wa Kenya tunasahau haraka sana. Sisi kama wa Kenya tunasahau haraka sana. Huyu Mheshimiwa Rais alipoingia serikali, hii serikali ilikuwa na shida nyingi sana. Hata tulikuwa tunashangaa hii maneno ya serikali yataifanya aje. Tumesahau ya kwamba bei ya unga ilikuwa shilingi 250. Yule William Ruto akasema ya kwamba mimi nitaleta policies nipunguze bei ya fertilizer ili wananchi wapate fertilizer, waweze kukuza chakula na tuweze kupata chakula kingi. Ikawezesha ile bei ya unga ikashuka, tukapata chakula kingi, na hata wale ambao walikuwa naweka sufuria kwa kichwa wakawacha, sasa wako serikalini. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli ama ni uongo? Huyu Mheshimiwa Ruto, kulikuwa na makatel wengi katika ile sekta ya kahawa, akakuja akatoa wale makatel wote katika sekta ya kahawa. Sasa bei ya kahawa ikasonga kutoka shilingi 70, saizi bei ya kahawa iko shilingi 120 mpaka shilingi 140, shilingi 150.
Manchumo ligerali Faruki Kibet nigare omokonyi obene bumurai bwense omoske Dr. William Samoei Ruto kolentali Fred Matiang'i munanate goteba abuli tangani kuno gusabo kwagebera asengenjo yogotereria kworo meme togotika nayo manchumo ligerali nigo omojumbe ogito chache north omosike Javet Jakundi mokaya anyale koba aga koboli gosamo chirie okorosi gwa kiama kia DCP ekire gateneire amono mokonyi bumurai bwense omokoro musike Fred gatika shagwa kolengana na nere Javet Nyakundi nigo musikiri gatika shagwa abwendete kosoase kiama kirikeroro mubikano ekiama kia waipa egekurawa amo nomokonyi bwense omokoro omusike Steven Karonso Musyoka. Hata wale wengine ambao tunashindana na wao, jana niliona they started a party that is very colorless, that is very disorganized, and a very tasteless party. I want to tell you, all those who started those party, one of them is an impeached deputy president. The other one is a fired secretary general. And the last one is a sacked cabinet secretary. These are people who do not have integrity at all. These are people who are not for the benefit of the people of Kenya. These are people who have selfish interests. They rather hata wangetoka kwa hiyo chama yao wakuje waungane na Kalonzo Musyoka. Kwa sababu hii chama ya Kalonzo at least tunaona mahali inaelekea. Ile yao haina direction. They don't have any direction for the people of Kenya. So mimi nawaomba tushirikiane, tufanye kazi pamoja ili tumalize yu. Munachebi na omonene omusubati Martha Koome nigaene kirebu na ensema ibigambiro nigagendete kwirobere kigima na gukora amonjirori ase uguchaka gutumeka chinjira chekerero iliko nyarakaba bakurwa obokoreri gochia ase abananchi ase njira engororo na inde eyabwango. I really need to congratulate everybody who has worked so well to bring us where we are, understanding that none of us can succeed alone. We must work together. So all we do is encourage each other to keep going, even when the times are absolutely tough. The third thing is really to recognize the partnership we have had with our development partners who have always come to support us. And because of where we have reached, we are telling, especially the government of Kenya, to showcase the judiciary. Let what is happening, the innovation and the transformation that is happening in the judiciary, let it not be a secret. Let it be showcased. If we are struggling with technology elsewhere, please let us say technology is happening. Kokolera omanchwa omo ligerali nigo omo konyi bumurai bwense musike Professor Abraham Githure Kindiki anyakaba gakota abuna nerebuja abana siasa bajake gokonya gusbagendera konya abana inji bonoiga libagari kuganya chinga gitia siasa libanyakaba kubwatuka obokonyi musike Kindiki nigakwana yo chinga kyantere taro ya chinsemo konyarakaba gakubwatuka obokonyi no gusira guchiase ebyombe ebyo bire byabonchirelia abake. Na tumesema safari hii hatutaki ati sisi wanasiasa baada ya uchaguzi tunangojea mpaka siku ya kampeni ndio tunarudi tunatafuta kijana ya bodaboda tunampatia reflector ya shilingi 50 ndio atupigie kampeni. Kabla tufika kampeni lazima tujikaze, tusaidie hao vijana waimarishe biashara zao. Leo kana tebu. Na tunafanya hivi mapema kimaksudi. Si mapema ndio best. Si mapema ndio best. Hatuwezi kungojea mpaka wakati ya kampeni. Ati ndio sasa tunatafuta mama mboga na kumpatia apron ya shilingi 70 na ni siku ya kampeni. Tunataka hiyo mambo tufanye saa hii na sio tu apron, sio tu reflector, tunawatafutia stock ya kufanya kazi, tunawatafutia si namna hiyo. So hiyo ndio inaitwa empowerment. Na tumesema jana, nilikuwa kule Naikuru kule jana, tukasema hivi,
Kuna watu nimesikia ati hawataki tusaidie vikundi vya mama mboga na bodaboda, ati tuache kuwasaidia, ati tuache wakae hivyo waumie, wasijengewe masoko, ati tusiwapatie stock, ati wasipewe pesa ya vikundi. Nyinyi mnasema tuendelee na hiyo kazi ya kusaidia ama tuache? Tomate hivi. Tutaidhanie. Kwa hivyo mimi nataka kuwauliza wale wanapinga vikundi vya wanabiashara wadogo wasaidiwe, wajitokeze wasiwasi, waseme tujue ni akina nani wako upande wa wananchi na ni kina nani wanatumia wananchi vibaya. Ni mwajibwa. Tusaidie wanabiashara wetu wapate pesa ya kuinua maisha yao, waongeze stock yao. Ule ako na stock ya 5,000 ifike 10,000, ule ako na 10,000 ifike 20,000. Tusaidie watu ya bodaboda, ndio pikipiki ikiharibika wawe na pesa ya kurekebisha. Tuendelee na hiyo kazi. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Wangapi wanasema tuendelee na hiyo kazi Kenya mzima? Mwanjwa omo rigereri gwikira buno tokorera omwelio bwekeunga chinsabire kurenda sanzameria kabire gwetore komera nere apeli mukwa tunyara kwa to kurigereria anene mono siasa ichagendere ko bachikwana kigwa na ande chinga kechiga sekerengererio ranyara ko bako korengereria nga siasa gusachikura mambi chigwa ko semambi yende kurenda yungo nyara kwa to kurigereria sayemo gusaya maisayemo na apeli mukwa uyoro omo rigereria bwa mangana agasiasa koikira buo nigo ngogotiga sensa mya kabiri studio nyoro bosami wa Getembe mwaka ocho nyambasora tokwera na tunako tokwendera ne Enkwana ya Getembe nchini ngoro kwa Haron Ototo nyangiri kuna nsami manyirio niga korokwa Wilson Makoli kwa nsami ya transmission niga korokwa Kevin Ongeri. Baraka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo. Ekyo ne kyanya gontuga nyamutuke bande kyateneniria mato gesoni omungino nya gontuga nere nyole nere ukagire koba onyoe taba gitutu ekora tabwata bamurera bona akita akali umuswati akaleta chombe nere uri kulisirende bagatanga yaya ekyo ne kyanya gontuga nyamutuke banda kyateneniria mato gesoni ora ali bunangoge nabo igine Enkwana bwatege naba gitutu no mungino yolende nya gontuga omo nero bolitaba getutu bana Baraka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo. Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team ya tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia yechigeche 2023 mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na buigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na buigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabati yiga
nigo bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yega ase nyumba yao tutari rero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukeyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Usi bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje tea Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amate yao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Christa Marian Mission Hospital niyo koreranga ba mentre obokorere bwaye nakoba ubuyakigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero ose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unity HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa ya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeri ya dialysis eyo yekerero use the latest ensemo ya laboratory blood bank ultrasound tibweba Christmas nebwate ambulance asaba konyibwe emergency usibwango nje asamalieta yongoro sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenere niyo monene ese nyaktari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyaktari yetu ya Christa Marian niyo toigorete merangwa asa abantu bonsi anene mono Omogusi yetu. Karibu ese nyaktari yetu nyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo awao. Karibu kero kendigians Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokonyi obu. Inyora nigotokorwa amariogo nyasauru kubweni mwariganiwe asokonyoro ubweni obu patarire ase umuchibo songo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa Kisii kogenda chitangio sikimabondo asamange bakirisi ase namba 0720666999 gose 0791394904 Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesu kuro asoraire omwana ayanyorera obumanye nanene w'ikikosi cy'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduze chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6 Civil Engineering Level 6 Building Arts and Masonry Level 4 Plumbing
plumbing level 4 na level 5, carpentry and joinery level 4, land survey level 5 na boigona level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosia electrical and electronics engineering ase tokubundisa electricity installation, electrical engineering power option 5 and 6 na boigona electrical workshop ase ekosia agriculture and environment studies, agripreneurship level 5 na level 6, horticulture level 5 na boigo na level 6 ase ekosia applied science department ntobwate science laboratory technician level 5 na level 6 na boigo analytical chemistry technology level 6 ase ekosia computing and informatics department ntobwate ekosia ICT technician level 5 na level 6, records and archives management level 5 na boigo na level 6 Getembe lab asensema ya community and online working imiheskuru yigaya keti nigotobwate a modern library eyubwate bintu byonsi ebiraga nibyogotumika ali nayo kubundisa tole a course ya version design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omuraki wa akwebundisa na kwenyorera umanye obora mubeka silibagaligia ase industry ya fashion ase tobwate chimashini chekerero inkoigeli ya bale boigo business studies na entrepreneurship ase chinsamo cha cosmetology nigotokwigelia beauty therapy level 4 na level 5, hairdressing level 4 na boigo na level 5 nyoranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hairdressing, pedicure, manicure egati ubumanyi bonde obonge boigo ntubwate course ya mechanical and automotive engineering ase tokubundisa automotive arts level 4, automotive engineering level 5 na level 6 asabe gotokubundisa welding and fabrication level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munene uskuru asomo chokeroka asamange nabugutalira e website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyorera obumanye riri wibekiri bagali ya asense yiga yo kwerwanirira Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eluko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiriye amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingagi ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bagoteberie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao unabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwata boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone ya chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase ou MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo
ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500. Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanchu muligereri karibu asenseme iga ya kabere se tokonyaka tokoligereria igoro yenkwana ya Getembe nenkwana ya Getembe tukulia lero nigo tokoligereria igoro ya siasa chirichigenderete konekiwa ime ya gusi ime ya Kenya na chonsi asobu amo koligeranga nikenda kokoreka asinsemo awo munana tika gukomanye mwanchu muligereri nigo tole nere apel mukwa ime ya studio oyuto gochukonyara kaba togokonya na koligereri nga nikikerikenderete konekiwa asinsemo awo namba yote simine yore screen ya mwanchu muligereri na bokolika ekerengereri kiao libolidiao elinetu nago atogo sanga na ya sobu amo boigo ase mitandao yaito Getembe TV YouTube, Getembe TV Facebook, Getembe TV TikTok, Getembe TV kirase nonye next kirase Getembe TV inonya kwa kobeka kerengeri kiao nabo igose app yaito ya Getembe TV digital nabo nyaka bagotonyana na kubwati mirogoli yonsi eyemo ase eyemo litanganike gima tiga mwarigani mugenite se studio nanya kabaga kwani tumaye kuba togochaka karibu. Asante sana. Litanganike gima na ngonya goteba nga elieta liao na bandari kwane nje ngao ukosanya na harusi gosna mentre ngo muya gwe kwanira sogo chakira asama litanguru kwa bel mukwa nche numu kaji rusi nguru kuroka karibu maward Nyamira County kitutu msaba constituency Nimatara ndase ensema ya kabere studio tunyara kwa toko yuchinkwana ibiri soto gachiri chibwatira ntia manganaga siasa enagani channel commenting siasa ya unga kionyero chere bonegane matuka emyaka ibiri angene metinye tatu igene gatutigali tumaga so abachori bo mwaka omo mwaka 2027 lakini nde libere lya raka nenga wese koli byo koranga nga mambia mambia nde chumapili ga chumatatu rabotora haka chikura and then tena bado it is just going to start ni marathon bado actually they are just starting Pemana mwancho muligereri tanga gema nigo tokonyara kwa tokoligereri biryanye tukabikane kwa ase ikingima kuru ya chagete mpaka lituko lya igorona lituko lya lero asingwana ao chenyare kwa bachiko ene kwa litanga kigima omo konyi bo muraibu ense omo koro omoske Rigathi Gachagua na kwa gochakia ekiama ikonga Democracy for Citizens Party lituko lya igoro kolende kubwatakana gochakwa ekiama ekyo omo jumbe webunge ya Kitutu Chache North omoske Chavet mukanya kundi anyakabaga ko mumachinga ekiama ekyo ntachini giatakere korosigwa nigo atakere goswase byama binde biribirororo urubomwe kana kiama kya Wiper kikorawa amo na omo konyo muraibu enso mukuru omoske Stephen Karonso Musyoka tewe Enkwana ya ye Chavet Nyakundi eyemo asaya hata wale wengine ambao tunashindana na wao. Jana niliona they started a party that is very colorless, that is very disorganized and a very tasteless party. I want to tell you, all those who started those party, one of them is an impeached deputy president. The other one is a fired secretary general. And the last one is a sacked cabinet secretary. These are people who do not have integrity at all. These are people who are not for the benefit of the people of Kenya. These are people who have selfish interests. They rather hata wangetoka kwa hiyo chama yao wakuje waungane na Kalonzo Musyoka. Kwa sababu hii chama ya Kalonzo at least tunaona mahali inaelekea. Ile yao haina direction. They don't have any direction for the people of Kenya. So mimi nawaomba tushirikiane, tufanye kazi pamoja ili tumalize hii ukabila.
tikali tukuli goro na ne sege siasa ya Kenya na kiko rekamna ne gente kene Kenya kwa korekana mo kwa ju mura iwen sabere ka gosuki mutu ogo chako wiki amege kiaye osuki mutu le ndiri tukuli goro na nyata kwa go chaki kiamegega nenkwa ne yo musike Chavez Nyakundi buna kwanya kwa go jigwa nkiora nyaka go kwana igoro ye kiame kwa chako kiame ne tamu kyo musike Gachagua na boigo enkwa ne yo musike Chavez Nyakundi. First of all, okuriga lebuya Ruto ne timu ya Yonspi. Nema nyetenga chikura babuete kuri Mount Kenya. Mount Kenya ne ya beto kuba. Wono kera bakora kende kyonzi kyokore kana Mount Kenya. Kikuba kuta michikura kuri wasiba. Definitely mpaka aberga gosuke moto ogo chako. So unatoka kama bongo baro chenga Gachagua chake kya makeli. The fact remains inga. Mbali kuchikonyara kura cha Mount Kenya. So amangana yose bako na cross it is tension that already it is lost. In fact kile kama kero set what this time ngoshi go shift kile wave completely kurwa se kiture kindiki who is their dependent for wini chikundi cha Mount Kenya. So the fact remains inga buna boniga Gachagua cha giti kama ikia mpaka toyiguriyo giri nyingi sana usaba abantu bakumura mura kurwa se UDA team because mbaro chinga already it is going to be tough. Basically kina kila side. There's no wala tena mtotabu atiba kali ko chaka shamba. Because simply kama kinekero. Kenya is a multi-party democracy. Depends on how we check anytime. Basically, everyone go anytime. And in fact, Negusia is going to come up in many other parts of the country. So I think Jafet is out of context. Out of context kabisa. Kono manje ko kwa na se ekara jana to ko kwa ne gode list ya bantu bali banya to ko na aba choro na abatin ndibe kia meke ya DCP okwa ndi gode mo senator mukorobo county ya Kakamega musikikiro bas marara yuko nyoro muliki omonebo kama kia UDA na kwa ne gode ya Frank Green mitika renturi yuko nyoro mwaziri ya serikali ya bono iga ya Kenya Kwanza nyakabaka kwa nanganza chinde abantu bali banyatoka bakubwatira ni gwete kia mekeiga kia DCP n'abantu nta chinde ke siasa babugata maboli amange magega yabo kolenga nenkwana ya inkira nyako kwa negore abantu aba bona abo botenderwe kia mekeiga ndoba dabanga abantu bari sikia magia DCP na malaika lakini the fact remains abasoi batanga nyani honi kundule if the problem nchiro if it's an integrity issue the worst thing at the entire Kenya Kwanza government is straightforward. Kenya Kwanza government inatoka mbaboni as to what issue see them. Someone who does not have integrity, the fact remains Gachagua about the right yako rosikamo. If it's an issue to do with integrity, William Ruto as well the power, na Uhuru Kenyatta babate kina koti, but bado bakachora. So as abantu batatu ndio kwa na the issue to do with integrity. It's the team ya Kenya Kwanza. As we speak today, go list boni gando about issues akiwa kawe birogo oku. Omungwano yo manyano yo bate abangala mitika lintuti. Abo ni robo minister na badi bini sana. Don't speak to play mbali arasibi kwa kaiwekero. So kera ringi na baroba ko musibi byale. Agoje say de yende mbovale. That one we cannot allow. Secondly, okorige there when got the central bank manager, the governor mean Kamautugi as we speak, they are among the accused if the Kenya Kwanza government consider and very integrity, Kamautugi could not be done. So in a nutshell, as we're going, got the Jafet Nyakundi, even the it's just normal politics. Ejira kina para bulendo bwatela right yabo yoko which is okay, but the fact is of Novokora how they persuade the Kenyan mwananchi the common mwananchi, but the fact remains okunobo kunova kunirune step Gachagua correct take so they have to tense bas mabaro gri
nga Gachagua is doing a wrong thing. Na karo twanyara ko tukurigereria yonsiga inde na impact ye koros wa we kia make year in expense ye bya mabiri birororo ne reri yegera nya ko bage ko bororo gekara nturigere tinga ase abo mogo gebwe bya mebiga bya biri bigo exist ko biri kwa merere serikali tubwate bitia bo wiper tubwate tia bo tia tubwate wiper tubwate PLP kia matakarwa ne binde binge ebinsa chinde asokorengereri kwa bantu bandengeringa onye ndio kubwakanga Gachagua asoete bya mebinde birororo lakini akarose kia magia no tu egene ne kamuge koreta obomo abwe bya magose ne kamuge ko kananga kero muntu ngo cyari kumusa ko bwaye now kera bakorose kiamo unaona Gachagua roste kiamo nabati chipapos cha but from the general understanding Gachagua nabati chirizo nsaro chakira basically give Mount Kenya first of all before the spread to the rest of the country. Sababu ne reli aro sirete Kenya Kenya. First, no go consolidate the Mount Kenya votes. Mount Kenya it needs some fresh form of conversation. You raj kure se Kenya Kenya. Eki baro city one. Secondly, babu the last time kirabako kya ndugo gani. Wakanyoranga UDA yerete abagambia bangi ko Mount Kenya. Alenge very clear na UDA nero ya tanga de Mount Kenya nero ya kukamba. Aba chume boni ntu batanga ku Mount Kenya chi government senate ni UDA. Okorige ke ntu nekyo ekoro kinga bya mabiginde bya rengo bya rengo that strong enough to beat UDA. So they had to come make makiavo kira beat fresh and able at least to win the hearts of the people in the current status of politics. And the ango yule ndeke kemonike. Twice you munga Gachagua analiko run for president. Essa history ya Kenya. Ndonyo gutwara kiama geko for president twice. 2002 baki akanana NAC. 2007 bakachana PNU. 2013 bakachana TNA URP. 2017 bakachana Jubilee. 2022 UDA actually. So ndoli shuanye Gachagua kabate the idea yoko run for president. Tare ku imagine ngana de bya already bya kuri. Aya tukuriye bya mebye bya lengo bya soregetia mutukamana. Enye NAC Kenya ikijasti gachenjeza wa PLP kiama dakarua ngia lengo yeti ba wine tunaona bonisi aya onye Jubilee iba about 20 MPs the entire country ko compare na aba UDA about so many of them you got their weak parties you got to accept bya mona ngogenda turudo chakrabu kuri no manchu murigereri go konyoretu ni gotole nere apeli mukwa asatoganda kurigereria igoro ya mangana ga siasa ali nyaraka bwa kwanekwa ase chinsemo ao ikienge makuru ya chageteli tukulia Jumatatu na manganya kabwa kwanekwa ase abange banyaka bakurutirana amangana igoro ya siasa litukulia igoro omokonyi bo murai wense omukoro musike chafure rigati Gachagua anyata kwa gwesto kya senjera bana na korosi kia makia yake kurunga sikisa wa Kenya sikiwa esrogani kurunga sikisa wa Kenya igoro kwa DCP kwa Democratic for Citizens Party Kenya kwa gochagiru kwa na sikia mekyo rigati Gachagua na ere omurai bwikia mekyo obwate sigoso konywa amo nomo senator omukoro gwe county ya Kakamega oyibo igolengo mulikyo mone bwikia makia UDA omusikikiro basi marara na boigo omuliki ni omonene bwikia mekyo ndiga kurukuru sorogongo rwa agusi na boigo omuliki gose omuliki bwa mangana yemirobeli gose organizing secretary ndiga kurukwa Franklin Mithika Rinturi oyolenge omuwasiri omukoro ase serikali iyo murai bwense omusike William Ruto ase oyonya kabaga korwa besese amatuko abwango iga kobwatikana amono korobekana agwa Gen-Z na boigo abura ibwenzi banya ko bakora konde ngento twanya ko tukoligerera gosikenya ko ikoligerera gwo mwancu murigereria eningelinga abarai abange bomo bwa Kenya watobomo obo komerera serikali tibanya tikoikerana ase okoroso gwo mekyo buna ere butambi gose buna ekageire gose buna yabaire naronga ekero ekiama munege ekoroso gwo abarai bagwesokia na koenekia buna banyale ko abagochaka ase obwamo iyo yonsingo nyako tore tukoligerera na pere mkwa oyure omurigereria bwa mangana agesiasa kolinde karutogenda to mwanju murigereria na boigo sorongo rwagusi bado ntubwata chingwana ao chiganda kubwato kwa ase kolengana amono bochori bwekiama ke gosnobo omo no gwesonania kwa omo wasiri omukoro omuske Fred Matiang'i daktari ase eganga yayo kuligero kwa president ya mwaka 2027 tona nese mogeni ito tonya ko bato kuligereria igoro ya ekiama iguni Kenya ko bato kema ya DCP ase
nyore kero kiama kia mata karo kia ngorosi kwa abara ya bonsi bo kwa meresa gana abalenge ekene kiama kia DCP kia ngorosi kwa ritukuri kia arabe ate launch ritukuri koro abara ya bantu baro chiorro nsa chinde ngira nyaka ba ho kwa na igoro ya impression kigante kia ngoro kikurwali. Okay, first of all, bantu bali tali ngose baitaine the perception ya chiraboniga kurwa site the public. Again, the Gabete yesterday, it was unveiling the party. It was not basically launching it. Kashagwa nabete specific agatebanga on 4th June, which ko launch vali party asanto bange bacho koraki bacho attend. Kokoriye Livia, there was some intelligence already that there could be some goons coming there to attack. And it was ideal as Avande will keep off first of all for the protection of themselves, but for their safety. Again, Baba Sekunyo problem and the but basically, launch yesterday, there was no much publicity that you have had. Even the preparation, you can see, it was not even meant to host so many people. So, I know we can answer your Kuroche tent, yelling at Wisiko. Taliban Tavavuka, Bibia Mavinde, the principals, what I to. Nena Bantubangi, Shagua, governor ya Nyeri County, Yarengo. Nava sani banda abange. So basically Valengo abange officials and some party members Valengo. So in a nutshell, it abantu bali gutaja yesterday. Ngoisa ini kote abange problem nero. Yeah. Ntubwata wane gose ntubwate right of association muna to chitwata ya Getembe kolende sensa chinde muna kwa kwende mugavana bwe county ya Nyeri garo mugavana we kya makia UDA na banda bange karo kolgeleza chinde gedengi to ngana kike changire to gutacha kwa base gotekeran kwa base ege kare kige kigoro gyuko chake kya makia DCP kubwatekana okubwatera namo na Getembe karo kya ekya makia UDA ko kumulikira omosena tomachore kurwese county ya Kisii omosike groli oruo bali huko unananya atoka koreka nanga no mosike Dr. Fred Matiang'i ekengo nyara kebe kuchangia soko nyara kaba kuyala ini bona mapema samangana siasa gogoriye kwanza muna bona batachi etoro teka banga UDA agret why now the senator ya Kiambu no yalinge senator ya Kiambu no yo UDA ndo bate senator ya Nyandaro no yange president ebimbi aliko batanga but baliko choru ko babagambi gosabarai ase kiama kelio na wakiako baletere shida but bono ndo tiyo chole to elected ko era position in Leons. That's why rigadi gashagwa tatanga any interim bali bagutenenera tubusaigo mpaka kaoba chole bakoreke wakuru official ko sechinga kichigire chingia. So in a nutshell tukwera na ase Glory Oruba no nominated senator nende na anchire gashakora ko of late na ro Chicago champion chissues chia ko genda bantu bako chigasi bako nda ngumbu chigasi chavo kumbe bangainetu. So Glory Oruba kale nominated senator na baguru ni kunjere Leons. Kwa bana Matiang'i I expected actually akoli kiruri kale. Lakini bono onye ba muchakiri segichinga bunecho basically it's normal because are nominated. Okabangi na Matiang'i na huko mu affect. Na huko mu affect because mbako iranga obere aligned with chase abantu bago pinge government. But rende democratically nabantu ko kuliba kali aye abe na Matiang'i oli atakite so long as aba nanji bakol regas. Mbabo ndiko morus basically because of that. Na karabana tokwera na gocha ase orongo rwagusie karutwaligereri kose totara tokora kurwa bwese deka yamo andike mutsachinde ya obo kwamerelio ko bwese serikali korega no koroto wekia magia DCP ngoro kyo kwega tachinde ne kerenga basoka ne kiame kama kosana ne coalition toro chiko chimotuga kora to kulige koru 2002 gotira toberto koranga ne coalition chi byama coalition sana cha so irenga kiama kama ngenya konyara kabage korose serikali okora ne trend yera chikoma eko gendra kora kero monta bwante gochani akiro monta gendra te gochani kiama kia around the endo chinga telgo chikoba a coalition as that I think munaona gashakora ste kiama kia nagote chi agenda just go kunere igore yama yabo no consolidate Mount Kenya votes igando kia kabere no ko make sure nga at least abantu abere mobilized bacha bange kwa kashikura. Thirdly, no go drive away chi traitor. Bantu bali ba oneti kiama bali ba consider ko chi traitor cha Mount Kenya. And then no kuli numbers cha members of parliament. That's the first thing. Those are the few things yashagwa bate in mind. Also ndokwe banga na tekwe ya chinguru na ere uno mwana siasa. Kabete impeach bona aga niro kutwara chinguru cha siasa kokwana na kudemand. Bono tokurigerelia from the objective jari katika shagwa. Echo na chicho kutoka in other parts of this country. Na yamati ya ngusiga ikama kiae. Basically ebi bina byo chikokora. Komwa chinguru, kobaba abajumbe, kobana leaders of various types. Various levels. Bono tokurigerelia unaona Kalonzo na watu already members of parliament. Na watu chi governor.
ekine kimwete chinguru so again don't go foresee in the future create region mucho utwale kama kiai like bonsi pio so president babatengo montoyo one coalition niyo chukocha kerawo chukogenda ase bunge onye matiangiro president rero bakonyana as a coalition yabeli yabaretiki bunge ne yabaito bugambi but tokorigira lingalene mpaka baligirieta yoko baleta paka diro divo lakini teko ba form coalition ile yalinga yazimio ile yazimio nje abeta bit confusing na kwa roche pake mtu vya follow te baadaye so mbate to make that mistake iba kwa kero muntu monopoly yae agende kero muntu region yae aligia bagambi bae bagoche bakoiru bugambi baikaransa mabarengi barakora za coalition bona as a group ya as a statement ya kwa bekire nga for example no matiangi kia mago chukara tagete tagane target ya eno gutwara abajumbe gose abandu bachorere gwetereze kia mekiri tangani tutebe kurwa sorogongo rwagusie somo bwekano ngina gitwira sensa ya kabire studio tunya kwa toko na Enkwana yo rekoligie kero kyo bajumbe ime ye bunge ya South Mugirango omoske Dennis Makori Songo yonyara kabaga gukwana gusaka kwa Enkwana ya litukuri rero asanya kabaga kwa nekinga aso mwaka bwechiri bubere na 25 na ibire no akaligeti na ande tari chikoboli chikura kurwase kiama kia ODM kolene ndiga gochikosa kiama kia Matiangi ikorenga Enkwana yae ikimatiangi ara chikorosi tata betinge kiama kia Matiangi likero goseke kia lengo tangi kiama kia Matiangi kiliara chi konyara kabaga korosi toigwe Enkwana yukuru sema ya kabire studio nche konkoro kwa mheshimiwa Dennis Makori Sonko kurubugirango na ambugirango tole na boli chikura chia 2022 lakini nchia sana vya ono so mwaka mu 2027 na ende na ondegeti onde na Matiangi tagete tokore change mugirango igo abantu bana bacha ige bagote bana Matiangi bweka na ende gusiye ito onde teyo tikara magaga abantu bonsi pi Matiangi bono Matiangi ochire general ngo DM lakini Matiangi ngo chale ne kiama kiae ekiama keri Matiangi yago jana kyo twensi pino otogo soime na endo onde bwese tarigo chakabe kiama kia Matiangi tarigo chagoeta onye go tageta goeta ase kiama kia Matiangi okobe na ende 2027 injana wanda ito tabiri abajumbe bonsi pi eba chakuru kiama kia Matiangi broadcast ya karonye ligeretiga Raila gachita muligeria yone Enkwana yo rekoligie kero kyo bujumbe ime bunge ya South Mugirango Dennis Makori Songo sanya kabaga kotabanga onye tulie kiama kia Matiangi turigochi goeta erokorango ibwatereri bagese kia Matiangi no engira rosigwa Abel ko iguru muske Songo mna goteba yes nyetulie kiama kia Matiangi ikigeta iyo bona iga kolengana Enkwana ya Songo yo ko ngo kwana tulenga ngaro ri kiama kia UPN ngero gocha abangi baterenga Matiangi na bara tumikia mu kia UPN gocha kira ngoja kumurwanira bare ake kolengana Enkwana ya umuske Songo okoranga ikiama kitari ekero agigo gocha statement ngi kiura nyana live tanga tutanya ko tukanyana ko chime first Songo timeti how close yale na Matiangi lakini nima itenga Matiangi is a very smart man no mungwano ikaransa so bange bintu kerana alenge kufuatilia buna akoregas before ibaga teberenga Matiangi atara make move tatabe muna ria gutanga matemo akaligiri data umanyanga ingochiko koleke this is the result so kerego ikirese kiama it is true Matiangi otutigere in suspense tara tangaza kiama kyako chikogene nakyo Jubilee ateba ne candidate yae UPA gusi ateba ne candidate yae lakini Matiangi kara chatebe UPA abuno mugusi WNCP abenda kogenda lakini kara atebe Jubilee fine naba usi bakwenda lakini according to me I feel strongly nga ikiama already because of time Matiangi nabara ile UPA tukolige nga UPA ngira abakiama gikoro turatebe nga kiaberege ka just 2 years down the line nende mugabone Nyamira na ateba juzi nga Matiangi omwete kiama ekyo ngagirite nga kera Matiangi achaite kiama ekyo kerenga abwate kagakuri president agetumia bono kulingana nomo na Songo na kwana njendo jenga probably egenda gutema koro kinelinga Matiangi tararu statement ya wate banga nkiama kya correct auchi so oko kerata basically no ke kwana yebono but ndogo te banga nkeyo do Matiangi na liberty ko rebrand because ntoma itenga leadership ya Nyamira ya sari kiama keli sana kulingana nenje bako le bintu bale ko la bintu nchirengia ekokonya mwananchi they are giving the bad name na baraga niko ke rebrand which is okay
Na alafu karo kugenda deeper into statements ya Songo na tangonya tuko chikobere sikia makia Matiang'i na bo go chibintu bigo chikokongera nsachinde gende chinkwa nchenya kwa chiko bekwa amone gati ija bara ikurogusia barenge igorase nyombe ya muyoboralia banyatuko bagotabanga na wabigo chikokongara sike siasa lakini ende paka nyaraka bakuru kubolinga amwana oso mwana siasa aligereri gwera omanyene ma bantu tarekere soko ligereri sekiama egente ngayigo chikotobeka ge siasa contribution ngayigo tobeka ge siasa bona karatu chikwana chimutunga no bwete kuligereri kiama no bwete kuligereri omokoreri bwa mwana siasa no bwete kuligereri affiliation na kugendera timbwati bobanga Matiang'i the kingpin of Gusii. The direction leo chukurwa nere yaba gusiba kubwate lakini nte toko message una wate abona bajumba balenge TV na ba watch this balenge option teyo as a TMP mpaka babe kiama Matiang'i twins pitu arorenga in the National Assembly no serikali ire kirege ndo kikuru as executive ngwetera kese National Assembly kiama gocho koleta tata bene impact ya saba na inji iko TMP cha Gusii kochakiro soro mpaka zairi jana mbabende kumanyanga ekiama Matiang'i agoteba na kieke because kurutisho tora Matiang'i anyento kuma abajumbe nene ngo sabo Gusii kiro monda asale ba make sure ba keire omuntu ole kiama Matiang'i chikura egera tomwe chinguru na bano kuchikoleta magendero anyaleta lakini okunyoliga Matiang'i talinga tamaiti genda banenchi baganeti nama itenga ese serikali etoleboniga abanenchi bakora magendo takwetiki taiyo na especially Gusiga ndubati magendo igo nama itenga abanenchi abaganiti ase ballot abantu barakolegasi na Matiang'i nabamanyete mnabona ndo expect as a team even nene vijana bya Gusii tolenga oledre nyalibo omubekire gabo na erega bana Nyamira okunugo sali team itotake tale to mundu ra perform for the people of who Nyamira so in a national example nena na inga Matiang'i the only thing abendokora abana inchi tutapika kura kwa chama chake erege ndara kutokorire no toledera abantu abaya asikia aigeso koleta abantu abaya Matiang'i ngurukie guchigotwara cyo koleta abantu abaya sekiama na ndo ko ake sabu na for example tubuge kiama ne UPA epatrida ya UPA bonega no musike ya musinyalibo olangati ne chikunyalekana nga aru musinyalibo roro asekiama ke muna epatrida nanda muntu guteta mu support no mugwekana ngendo kenda ndeka tokogenda kuligerwa chimutu abugelinga ababonsi bagochwe ndiri chikonyara abantu bagochwe bacha ase Matiang'i ase kiama Matiang'i batabwati igendo bakora kinga panyare ko karakini umuntu agochwe tabanganche tomego chiali njikogerera Matiang'i ndo dorende ikuru jinga kichia karega of course muske mugavana we county ase muske James Orengo ngokora re mirimo ekorekana lakini jinga kichia ale kubolika roke basana tadiga atabetanganche usingo yatabeka ngo yara mutika kambeneli muske Raila Odinga iga tumo support gekora ne chingurushia papa igendo mrenga ki na kitolanya ko to ya foide soba choli bwa 2027 Matiang'i tabwati option igenda bente kumanyanga bantu bonse bateko perform para vumba bente ko bangenera maybe na bole na kiachokora mpaka ndaba parameters ujitumeka na bagutumia first of nomination abantu ba insisting anyali was the person to go for the gubernatorial seat na bakwewe but the fact is so far bara akorabia egento tona ko mo advice myake yebere tigarite obonchole ba Nyamira county talinga nyali batakora magendero na bakunyara gukora magendero asichinga kisigarite for the 2 years a change Nyamira bona igaiso go change there's no problem like the first thing abantu consider abantu egeri bagusaba nakiakoba abantu atebere kiongozi yetu tagete na royo lakini mono mona antu muchabale ba assume ngaba na inji mbaroche nga Mungu anagete kale sekirogo ocho kwano abana inji mbama eto mondo ko kolegas boni goso kesi ko buli mujumbo kyo kolegas na bogote bu mujumbo sekete biya kolegas mujumbo yo no mugambi omia bali bateko kolegas na bogote mujumbo yo tekota para no muchera koleta igo abantu mbama ita crossing aki oyo nere on kolegas so it will be easier as Matiang'i because abana inji na bashikomo abantu as simple as that enata guru mubikano mukego gwa karo kwa teme gwa kwa nigoro ya magendero mubikana karo na ligati egaseti ngete ne ya igoro gose ya mwisonde ya gukwa na igoro document ne ya gukwa na igoro ya mangane chipara chichanya to kubachi kurwego koro kuligere epara mna chipara muskasaire cyana wa chipara nga kilomita 76
eche chigenda korwa sequence serikali umusike William Ruto umusike Alpha Miruka koruchi nsemo chia bumachoge chache na bwate chipara chigenda korwa siku na eranga chikiro mitanga 70 jigo etsomo kwikano 86 around ya bude chinamba na chicho turige umusike Silvana Zosoro na era nabwate bya bigenda tokolekana kolengana na era serikali ya Kenya kwanza umusike Chabet Nyakundi na nabwate bya yako tabigenda tokolekana ase ya serikali iga abantu muna abaike inabakwana koba barabuna bale kiama kia UDA United Democratic Alliance kimusike William Ruto nchira kyo orocho ogochiko ba convince ko sabara convince ko rugaiga ese barabo mbarochinga serikali ngokolera maganda resibali ngaki egochiko ikira banyara ko bakolengera lingaye maganda tayoga gose maganda mwina arabe gose ngaki ora nyako bagokuba chache gekora nza chinde muna musike sairi chanda chitakatanga nchina iru chipara chitanya korochiku kurwensi yatonge chiko kwirami ngaki togo balekeiga amo fasesi okobera sanse munyamatia amagendero gocha 7 inchi ine right yao baba ndiko chota tebi ngona bakolere via no that is supposed to happen and ndibe ndiko kana na sande eko chini chibese chitu chiko genda ali chave kwa mchacha koroshi paraga chibese chicha CDF chikutumika koroshi para cross ichini chibese chene ni kuru lakini ndena na chiparo chiko chikutumika no yogo chiko chana ndene kia nero hajo chikutumika so kai kekera to kwikera to that extent loyalty is very important matiangnaga ndiaba ndako trusting ene team wanga eko chikunga onkonya bunge so egento kero kinda basa very simple terms neke onye toko bese kiama kiama tiangi honestly na kikocha na kioko moko cha ko MP ni Gusii region second igo priority ndanga ni toko chikotwara na linga goikobe kiama kiama tiangi Transi mata ko sene ko korore gas turu korega tangani obe kiama kiama tiangi ogo korega simba ko kore batirende totebenga zairi janda boni ko tebire ncheboniga kiama kia UDA indoro mpaka tamia neera lakini keweka chinga kichoko sukuma matiangi twenzi bino toleme kairalia ya matiangi lakini bono teko nyalika nungu kora matiangi asoko gende chi campaign ko modi campaign paka una zaire bona tetenga nero mutani ko tebanga matiangi aba tukari Kisumu we remember that very well chinga kichiria teko ikiranga kibune echo okokore byonsi pi omagwe kiranga ngochiko ticket okurwana matiangi lakini mbona lakini ando ondebwa nchukuboli chikura kurwara bukorwa Gusii na bwatera itina leo gochole sabu yanta na bwatera jogo chole na kitoko parents ya ronga ki inchebuna Haron Ototo nyangiri ndagete kobera asensemo gosene ya wa munyoro nimbwatera itiana yo kobera na wa munyoro na gutabera matiangi na kitoko chiko gwegente kigagara ntonya ko tokumigo yo nero cholire nga wa munyoro akobera gosene sugo ya kobera gosrando nsia kobera na kitoko na kigente ko parents aiga no contribution ya gesiase go chiasoera buyambo buyarati nane ndo bwata na freedom buyambo yo boko tikamati yanyu support mu ngao ko mu Gusii as we speak today this is my point egento tokurwani matiangi otenna talinga erebye kanyole kirogo bere president obo mu Gusii in 2002 ndo batenya chaya gateno president ekiama nyachae gekaira geka sweep across for the people bonigo a moment ile nyachae yaachire ntoma etengo mu Gusii go chama first ekiama baga kevo second to the presidential candidate ndogo ikatotwale presidential candidate insa tushake kwatanana what you are going to do when you are food soldiers ito to make sure aseti TV village aseti barasa asemikutana samatanga mikutana ende Jones totebya abantu nga obuyamboro poko twarobomo no buyamboro bugwakire kiama matiangi ekura yakakarango muamule chinkuru chiko chokali ndo bya mutwali so basically ntote to confusion level that's where to chikudu kokale ndo kunga civic education toka na matanga totebya abantu obuyabo gwake kure kiama matiangi no e candidate to aletre ne esababu tutakera zairi twakera tongi ne gosensa limaje ne abantu ba understand bamanyenga this is what we are doing so basically ntote confusion aya gokorigeliga Central Kenya mbapate kiama kiabo mu Gusii nage ndo choruoro na acha kugenda Central Kenya tebe nganje bono asto ikirega Central Kenya nje tinda geti manganande na chirega na UPA njore it can't work the basically ndo chokora no ko make sure to create enough civic education aba Gusii bamanyirenga ekiama ekigeito ekirega nega nende in fact yangote tigamati yangara acha for the campaigns kesa na chite ngumbuko resign tigara irana for the campaigns na liyo kumanyenge ground nkionsi pikiro muntu bwanchire matiangi tete ko fix gabu agenda mutu kabali shingu ntate ko kwotio mu chumbe bwe bunge ya bumachoge borabo mo chaga chabo machoge chache musike Alpha Miruka musike Alpha Miruka litukwegoranya atako gotabanga a moment ya 2002
na nyinjolete akanya kobaga kurwa na account of what happened na kwa nyako bogo yekonera ya 2002 na moment ya 2002 karuto ko yinyoro buya aba kusibon sibiro go tani be tunikia magia 40 people lakini kolengana no mosike Alpha Miruka ya datenga apa gusi empa gete chikura baga kerege kabwe kama kireki mosike Simon Nyachae lakini karo chikura chia gitu chiarete asa serikali ya rosetigu mugusita toge tobwateli baga asa serikali eyo ase emyake metangani ebere nenusu yenge 2023 2024 mpaka 2025 umugusini kaje konyo baga asa serikali ya omoske Mwai Kibaki chingaki referendum ya agetu ODM versus Orange versus Banana akara ba ODM wa seratigu enali omoske Simon Nyachae atali baga nabo yego omoske obwoch enali obwoch ndabanya ati baga asa serikali akameko kebeke nga twese gukora atwirorera magosa muna twakorete tutabwa ati planning ya ingo mukuote direct omoske Miruka nigo turaje konyo nga twabera isolated eise cover ande ino quoting eise cover by chance se kabanga matingtere chikura musingo jere cover isolated nande ekinga kiora nya ko comment gore ndeke first asege so ndo tanga na very disappointed Alpha Miruka na baute na media akoni mtunive digerelia egavana achole na bantu na kwate chibesa chamagendera MP ne wadansi CDF women rep na wate chibesa chai abantu aburoje baramwa okora bana inchie kasi kusite koro kana bia the same way bara kore kukiama kendi jonse ngiwe point ya nega bono kero tebanga 2002 Nyachae kera iri ba aboriti o president mausindo abete isolated ekento ekenene ke koleta magendro Kenya ga because bado nturanyora president yori liberal minded omaitenga ensionse metu tora magendro ekento ke koleta magendro chinse mu Jones Kenya ngima no bomo nduri kurwani nga mundu ketanyore kero bono ntu anyora juzi ntu anyora mbigo gamba nere yo musiasi education ntu atwarte macho university Nyamira yagachiro teragacho na muzingi torabeku igo na nutshell talibero kutokorigeri ntu bwati boni chisolista general talibero kutokorigeri bantu egento tokata no bomo gusi agerege konyarekana neliye budget yegwetigwa abajumbe baito 13 bate na bate aba nduri kwakaregende kura bakubwatana na bande babere batatu ku region chinde batebrenga no parabwete mpaka chibe chikore chibekwo so in a nutshell no obomo tukuri bomo gusi agerege tokosaba kende yonzi etosaba ne chingu boni gabno tokokwana genda Homa Bay County Ruto kakogenda ororo stadium wagachite Raila Odinga stadium oniga yare into completion which ko very launch next time as what you twara celebration yejugoja inki geko grama gendra ko bensemeli no bomo buli babwate bakotegera umuntu oyo the same county Ruto agachira na ultra market enenor agochikoyibora aseki obomo bwabo bochinguru chibo kwana ki oyo Raila Odinga kwanirega abandana bakonkonya gamba iriki amagendro ko bakirambia mono ekina kikirato konye gusigaiga boni ke stadium yeto ne agachiro chekende there's nothing that has been done there aya tukurigeri ndu bwati market gusiga tore tsalinga Ruto krese sacha tanyore market osoro ne yaro mu chief whip magendro kya chiri gusia tara tebenga kurige sosora ave chief whip Ruto tole dere parage te yarosi there is nothing aya chi affordable housing chinse mo chinde chikase nko launched iga gusie chido ngaichire igo talibiro because ibiro already abantu mbabwate because your company cabinet secretary oyo ne no solicitor general osoro ne chief whip what we are looking for first of all it is unity obomo gusi patu ya chinguru ko bargain for more they just nda kwanira about Alpha Miruka ata yatenga ndo atwarite mugusia kwa biro serikali ya Nyachae ya Kibaki para ya kurukeroka all the way mpaka Nyanguso na liaro satu na ne pare ya Mwembe kogenda mpaka Kirigolis alichia vegetu para ya kurukeroka kogenda mpaka Nyamira through Masoveti na lichia cha korosi inki kiaga lakini korosi njiro siri mapema no ya chuni ya rastu mapema maigabune bona ya keroka gochi Nyanguso bali ya ejete korosi I was coming there actually I was coming there inki kiaga kerete pare yo korosi obomo medenga ya China ringi the government ya Kibaki even if it is bad remember kerago sombaro barusitu you have to create space for that nende in fact okurige no engaki Kibaki akorete gasimono it is the second term igo ntuku cha kumblame in any level at any level the fact remains in a key during your child's time kerare ngo atene tabagusi through him
We got so many development projects which are kusiga higa. Lakini second term mwenye tata political president No, this is my point. Kali okuboli actually chinguru chitwa mwete tukamutegera. Bono chikagera nera gategera rugurali kwa sababu magana towards this region. Libo lindineli. Akaro tuansi tuanyale kwa tokwa so ngeto kukwana kukwana robo ama mna mugusi. Ngai to kuchiko twalire tofauti iyo kuchiko tabanga babande mugusi na tato kwa meniramo moiko na tato kwa nramo omukali na tato kwa nramo omukosta na tato kwa nramo kilo mo na tato kwa nramo. Ngai to kuchiko kwa nevaje tatabanga bono tato kwa na mna mu Kenya. Bono gesiasa politically wana katoka tema kwa politically right. Tukurigerelia bondi ngono tukwana politics ya Kenya it is tribal and very local. We cannot dispute that. That is how it has been. Endoko kurigerelia kirege ndaba na siasa aba ne bakora, they are taking us to that route. We are just having the fourth president, the fifth president. So we have a dream that kani kirengaki kereto kwa kachikura. It will work basically on ideologies. That time will come. But as a bonoiga, we want to change everything at once. We will first of all consolidate ourselves as tribes. Tonyore viongozi via. Egere anya tuachora matia inkorugusiga. Tribe yanke. Aenda kolegas. Bali babati tribe chinene. Bali karanze mega bali gelinga yaya. Umuntu nabakurwe tribe yanke bada kolega egasi. Iko bamanyenga muntu kokoraga stars mal tribe nene. Step by step abantu mbalaninga ondebwenzi ense gachoriru nabakolegas. Egente kenene digirije so mungwano ya tulibaga inki akolete. Ashagwa tebe kenange deputy president ngakoleke. Matianga tebe na akoleteke. Abantu baligeri bachole. This is what you need. So in a nutshell, egente mungwane kenene ngelinga Ntora ikera bada stuko kwana basically on ideologies. We have to first deal with our local politics. Aya togo ntevinga ntu ikera se togo tevanga we are going to stop the tribal politics. Kera to batichi county, Nyamira county, ama senator omogusi, mo governor mogusi, aba jumbe abagusi. So there's no way tora se anga mungwana to bogere achikubori chikura gusiga ngano bo governor achakubori. Iko basically our tribes are still being consolidated through the counties. Because there's no way we can rule out the Kenyan politics. You're a tribal. And the tribal politics is the beauty of Kenyan politics. Basically, tell say kitoka leta. Ito kwa kachukura tuachora na ayuera tuerana chigas. Because siasa no tribal. Even the vionsipi nduna wandaba. As simple as that. Na karokoligera bya mevya gusi for example to atabirenga nsachinde bwo ikarabona gakere kya mangwero ne kyotagana nsachinde kichyo kimekema kimugusi tonyore kyama gya KNC amatukuma ayetire makaigan Kenya tobwa sokum na kikyama kya kuma chikabe kimugusi the pefa kyama gya for people ngerengo nabona iga ngomo chitore komo chikoranga se karokoligera mangana senior tigocha gocha na oboteneri bw'ebyama sekyama kya loko ekyama kya pina kyama chikoba muna ekyomugusi mbara mata kitoko chikotumeka ko chiko chotumeka kwandika ngaki ekyama ke nakyo totige bibinde gostobugati ekeiga na kitoko chikonyara kaba gosumugusinga kyara chikonyara kaba kanyaranga bana ekyama ke nakyo chikotwara muna ekyae iyo chikoba inse ya matianga nande ni abande nchira kito so okoligereri kwao bono ngaki ere almost guaranteed nga spokesperson yomugusi yabwanta kaba umusike Fred Matiangi go si option shine nchiro Asaboniga, zigore kiama first of all to answer the first question ye kiama. Ekimatiangi okukwana na kikyo. The only thing nda washweneke. Matiangi taiko make decision yako bahatisha. Matiangi yako ikaransari gereli na maite the parameters are consider ameko chikochole kiama umugusiara acho koraki bosoi. Matiangi naro chinga gashago chakire kiama kya Mount Kenya. Iko na maite nga jubilita wakereta nende. Na maite nga ekiama chikoleta neki chakurugusi kechikuliya basani kuruchinsa mu chindi cha Kenya. So Matiangi kiama kya goteba. Neki kyumugusi yako koraki agosoa. Asenge njo Matiangi as we speak boniga na spokesperson yetu. Nero the kingpin, nero the top in the hierarchy of the politicians in the country. So igomati yanero chikwamwe kema togo swatwense talimo gusionde banzo chikwamwa when it comes to the question of kingpin abande bari batete kwa soking ana batete kupinga Matiangi ndetyo batangire tikabache batebe ya ntuko president and nomination yobo kingpin togende ndubwa the problem lakini ko kuligerelia across no emaraga na trinita katebanga na tete ko president abana injimba matebe tinga yaya Matiangi tokorete
tutagete esababu nero abananchi baroche Matiang'i igo in a nutshell what we are saying neke asokurwanira ngokobe kingpin there's no competition kingpin taliko choro abantu bakumwanjira Matiang'i kera arenge ngumbu abantu twachaka twatera lieta liaye paka togote bangai Matiang'i akoreteki ale kera acha juzi ga talibe sato yeto tugasoka chi street kiro monde igwete Matiang'i ngochare tugafunga chi biashara tugachikomora ekyo nakyo korokinga Matiang'i nere kingpin kingpin dali mundo wakana besa abantu bamwanje kingpin dali mundo gwimoka lero anyandi kingpin yakwana nukuru so mundo cyo sonde anga Charles nyacha ule kingpin Samuel but bona nabantu bakwamwa ngoko be kingpin ebo na ensemo yo mwele karto kuligeralie karto kanto kuligeralie ka mangana ya siasa siasa ngo ikere ya change na kolenga mna karo kuligere ngwana ne roro mo konyo muraibu ensa mo kodliga tikasha kwanya rakabaga kwana eikiaita gotabanga ni gotuko chikuikaransa mo tukwana nga sense meyo kwa mirire serikali ningo chikubulika rokyo president onye ninche nabo abande ban support nya Matiang'i kugenda kanya kwaga commission ya mali taiga karo kuligere komeka kanyanga bando mbarange batano batukulika rokyo president ku sense meyo kwa mirire serikali nande balire iranga gochi bali gutene na sobwamo no gutene ko kwabe minatinga mbabere ba uchikubulio president ayo mabulio president oyanda bulio deputy president ndobate two case scenarios ekesi getanga ningelinga Matiang'i atokese pilot either mune president kusa deputy president isinali endene yaronga ese enseme yo komire serikali abantu abanga batoke mune president running mate Matiang'i atoka ategera maiga akaro konya kuri kuri gisana inali echi on sibere ifekete gikira atwara gije somu gusi wetere serie ya Matiang'i tokese pilot na utotokese pilot gakoro kolenga na mune statement echi abo amuna abantu abako abana siasa bakomerere serikali ibara mbabere boka bago gotokese pilot talibons tokorigereria se group yero a competition asa era Matiang'i na Gachagua tiancha kire na eliminate abande mago the two parameters the two guys Matiang'i na Gachagua Kalonzo Musyoka kurugesa onyagotenna o president generally abana inchi baigo como consider to be last 2017 but in fact 2017 alenge na Raila as a deputy so as we speak bonoiga Kalonzo Musyoka we don't consider him a serious candidate. Why? It is because the way he carries himself. Na amanye tunanera bieka ngatali favorite of bantu. Aya, igege ntakoleta in that team, it is the experience probably on how to manage some few things in politics. Kalonzo Musyoka looks very satisfied because kwa mara gusia akodi rally ngalero na ajiri gusia hapa usinacha kora Kisii town. No, it does not. Because nama ite the reception yako on the ground. Aya, tokurige mundu na mata karua na atemete na Raila Amolo Odinga tare tino enkura yemo tare tino kiongozi yake mo korukirinyaga county okasobo which means era na atemete akagwa also 2017 na whatever Kalonzo na atemete na Raila bakagwa so the two are eliminated because batemire babwiru but we don't think about important ndoka nitibaje kuunga Matiang'i buna batetenga batete ko ba selfish mbatageti ko emegemerera ibintu ibatageti kucha basupport yo mobo oli antu banjite tera ne Matiang'i na Gachagua Matiang'i na Gachagua are the two candidates boniga Matiang'i muna achete juzi Gachagua akomenjole dere Matiang'i orabuna antu bagoiruka antu bakuka kabisa that means not accepted across for the first time Kenya yanyolre a leader otaliko choro asilale tribe enen ago choro asingencho abantu bamumaite na bago kolegas na tegera tumusubati yomo gukwana akaboli kungoro chora abe president ate ya Matiang'i akaruchi sababu chiae muna alinge education ebinta koleta ikobona gekwe ase Matiang'i na Gachagua it is like day and night kiro muntu na manyete na ki Matiang'i is the most popular again that abwati tribal numbers lakini tokuliga se country ngima Matiang'i abate support across region chons cha Kenya asengencho abantu bakane tio muntu gokolega asi in the country so when we consider the entire group Matiang'i comes out as the best candidate nende buna Gachagua tebri na bantu bandi buna Matiang'i inga they will share the ambitions ko muntu yo amaba nanchi bakorect baragani ikina kitoko gani keweka 2026 buna bata tucho mwalio itutagete babuli abantu ingo murochi toko aki ikirogeke but undisputably we can all say that Matiang'i is the favorite candidate mpaka boni kama toko kwana but now the in the worst case scenario as per you
inabe kunyarikana muna yanyarikana 2022 umusike Kalonzo Musyoka tanyata ko bagakonyari bagali ko so ballot yanyarikanire umusike Fred Matiang'i tayese ballot because it is a possibility unless ebenga by fire by force by fire ngango boliale ese mbali yo kwikana ndo kwana tena tenga either mboli kose mboli kuvense ngao ekesi kingero scenario nero ngakito kuchikonyara kabato consolidate chikule chobo kusi na mugumu kusi okwanyara kwa goteba onye Matiang'i taye omugwikana onye taye se ballot Matiang'i abate two roles. First of all, yoko musirieta koko soko baleta am. Second one no go change Kenya. Onye Gachagua, Kalonzo na bande bonse pe batevre tele Matiang'i. Ruta akubwa mande. Asenge nchi yake. Abantu bakurikira the track record of someone. Iba batevanya onye nino mbia twake Ruto. Lakini batakete Ruto agenda kanene ke maene Matiang'i go choro. Ende na yangu inyoli ndana tinga Matiang'i tanya go swase atamaiti what is happening. Already as we speak today, Matiang'i have enough statistics, have enough intelligence. You're on interior cabinet secretary immediately. I'm giving you your point. Matiang'i have very well that is the person who is the favorite. So Onye Gachagua and the others are sincere. Matiang'i went to cover. In the worst case scenario, Bamuirenga Matiang'i, Taliko so a ballot, no mundomo first, Bamuetenga any ticket ya Ruto bakumwa. But you never see one according to me the way I want to speak now. Matiang'i have the option. Mpaka bese ballot pamoko poko mbamwa enera siasa asenge nchi yake aba Kenya bamurangiriti tali Gachagua tali Kalonzo tali kwa malo tali Martha Karua naba Kenya bade betenga Matiang'i tokate kitotagete the worst mistake Matiang'i arakora nago sotabe ballot asenge nchi yake omugusito kwa disintegrated ito kuchuko chayo tadli Matiang'i umanyene tago chukusikwa so na manye tenga the only thing that can happen no ko make sure that overese ballot so that mo Kenya ga wikagali ujo taketa magendero tabru option atebenga tigandi ngingora Ruto Kalonzo Gachagua Martha Karua na Matiang'i achore abantu ndibwansi atige Matiang'i egere ka Kenya ge kumia Matiang'i taba blame ndingangi atatenere kiro mo datenga Matiang'i na atenete bakanga kumuchora igo karoko tema kuligere chingwana cha onchiringa onye Matiang'i tayese ballot option ya roronga abantu abange baratigale na Ruto. I'm telling you, the reason being, track record. Omede Ruto is the sitting president. Kera kuchukocha sava na inchi, kuchukupatevele vintakot. Kalonzo ngiako te avandakot. Gachagua ngiako te avandakot. Martha Karua ngiako te avandakot. Matiang'i will stand in the podium, atevenga kerena lenge education, nga streamline. Kerena lenge ga baleta jibasi jero, nga stop cheating of exams, nga imoka ngagenda, nga baletera university of this type, ngaleta this kind of policies, asa interior, ngaleta huduma namba, ngagenda asa mangane ICT, ngarusi TV analog, ngaleta digital. He has something to tell Kenyans. That's where we are saying the best person to face William Ruto. Na Ruto tovie kana manyite eshida bwate mutua Matiang'i. Na akaro katokole tote mukoligere track record gatwera ndese twa nyara ko toko chakira litanganinga abajumbe bali gusi kero muchumbe nsaya oyo mungu sebabere gose bonsi mbale bagenda ko bintu ne baracho atana ki nje na ati ndiye Matiang'i na akolire keneke nje na ati ko support Matiang'i na akolire keneke ikigaro kingaye ngakibago chikoba chachite na democratically akaro umuntu agochikotana Matiang'i yo niri muna omuntu okorete keneke chika kyalingesa serikali otate ko gandira kiria korete ndo chinde kiya chinga kyalingesa serikali no mujumbo yo mubikano no mubikano tata mubikano sairi chanda atebrenga nje na aro chipara kilomita kose 70 chiram nga kitoko chikonyara kubato kuyegenteke mbakatunyanga ki conscious yeto ngo twaro ere to 40 gositwa gachikura right rimwe chitakere kwa kunga eto kwa ko muntu yegatali because tumaitenga twegore bi chikesi ngana ticket nguruchire mwana wakatanga ki ni takora kende tiganda ro twari chibachi ananda gore ticket ebinde byegwe kandenga ticket ngo yana ndukire gose abayiri ba nyalebengo kwa chikane ticket gose nabasani ndabune ebyo yamye gotoka ngo muntu oli nsachinda ole gocha gukora mirimo mye gose gukora mirimo ngiya o nyale ko bago tigwisika ko bayegendeke to kuruke gwevu na kitogwa foidie keiga ekana as far as to go politically right development waiting waisi ntobwenda ko right nebintu bintu banda ko reto tenga ki bono gango to twatebanga abara imbaro ko tebanga kyo yene tu muchore to ko baisungete segoti ya nyarebe ngakito ko chwa foidi gente ke because ndiri ko mo guaranteeing na nomination ye bia manage ko ba clear ne ko ba egento kere democratically na ande kere free and fair egento na tinik Matiang'i
nama nitenga ndoka netie a free and fair nomination ndoka netichi ticket chigoro because enchera yokale ite noko tuletele viongozi hivi first of all nako tevinga one thing we need n'abantu bacho perform nenda abantu abana inchi batebire na bwaba tutagetiki bachisekero geke iko tokuligereri munego chikabochi mutu ntuta itiko tebanga muntu narole muya mono kaberekero let me tell you this today ondete yole muya mono kaberekero nabongo kolegas ye ndo bunanje bono mukwangende kitu masaba kolegas it doesn't mean nabana kolegas to a certain extent ondete yora cha kolegas kumbwa abantu mbaro barakole chigas lakini nagotege ndeke monike kero tugo chama buna gusi tali constituency to kuligere yoka ito kuligere tuko e university yete ya Nyamira era agachwe asinge chobo mu boito e university ya gachu talinga gose Nyamira yoka yakonya it is going to lift mu gusi across so in a nutshell what we are saying is this oba mogoja mpaka tuensi pitu twali chimpi chetu anda Matiang'i Matiang'i nama itenga we need people who can perform abu mpaka toa secondly ababande nyabachore nga bakogenda the opposite side yabagenda baswese ballot abanenji bachore but the fact is I want them Matiang'i gochanga is coming this party we will go to the grassroots and campaign the only player making to Matiang'i ntutake tikoranga we are going back it's like to make a step forward obomo boito number 1 number 2 as a development kiromo jumba kwa kuchifa cha chagusi na bendo korega sibia ende kingebe tinga it is a togo beg eka sikikwa ruchipa ya sakuru se national assembly se national government muno mujumbe ndo bendo kwa cha chipara oba amache chiskuru chiro sikubia because that is their constitutional right so abantu bonse batanga bache bakora chigasi batebere neiga ingiki abazuye ko so ikama Matiang'i loyalty is important asa mama alikigima ko bachinza na cyo cyachire ntubuga tumubeka nona atema ko gosentu atema kuligereri lakini mwanti gatoche toje naro akeigo tutebenga ntubuga for example Chavet Yakundi ujoro mugachibe kya makia UDA ntubuga te omoske Silvana Sosoro ujoro muchevu wepu weki amakia kia UDA gya serikali we bunge ntubuga te omoske Paul Simbarati ujoro mukonyi bomo raibu kya magia ODM ntubuga te no Timothy Bosiro ujoro mugachibe kya makia ODM abone kisambo narude bali bwate chi position chine nese bya mebyabo abo toko na butoko bwo gavana nyali bororo to be mo jumbe bonchali ororo bali bwate chi position chine nese bya mebyabo aba nkikeli bago chikonyora ka utsenga ngakibago chikoba convince ndi gotika chi position chi bwate se bya mebyabo banyaka ka bago sai kya mege kya Matiang'i yo chiko guse Matiang'i party tutaraka manyanga ngere go chikoboro jira kibago chikoba convince dinga option no erega na ndenga kya Bakenya ngakibago chikwa foidi Bakenya karanga ki abe bagenda Matiang'i ko bapata iteko choru talingana ko bapata iteko support Matiang'i I still insisting you're going to have good leaders on the ballot. Again down the bunch of assume ngabana injimba mahiti mundomia ni. Abantu mahiti mundomia. Nende mna tuko gamba iga abantu mahiti ngabo gusintu tetuko chama. Yango tege ndekamo. Kende ngio yazu iyo soro. Koswa se epati ya Matiang'i achoru and akolegas. There's nothing stops him. Kereva zairi janda tairamu anga ki na rure UDA na suri sikiama kya Matiang'i ekingamu konya ngiamu kani ngati yako chikokora magenda chipesa chiri cha CDF badongo cha chire na bakuru basali na bakoka cha chipara chia egento tokuligina ki president yetoko chora twamwere chinguru ntoko genda mutu that is very important kere tukutwale kiama gitu kya kwenda the grassroots koro MCA koro MP koro governor ikeko konya Matiang'i konyara chikura chuchi komo konya we president ntoko chaka ku mix up onye osoro karochi mpaka be UDA na anchire mono Tiaga ndabuli chikule dore daro senewo. Noricheka. Ingi tutwareti omuntu UPA chorere Kisumu County. It's because mbame tenga chinguru bako Raila Amolo Odinga. Ingi tutwareti omujumbe na yo mo Rift Valley oga support ole UPA. Asenge ncho mbame tenga chinamba bako liki William Ruto bamokonya. Ingi tutwareti MP ya ODM ya chorere in Central Kenya. It's because they were coming together kwa Ruto chinguru. So the fact is naintu kwa Matiang'i chinguru. Option teyo, we must give the 13 members of parliament which is Matiang'i in simple terms.
Mwanju muligereri siasa ne ntambe ne lituko ne litambe se siasa igo na mange to chikanga kwatokana kia kero siasa agendete kubwatanse anene asokwere ne ko bachori bonne hu mwaka abwechiri bubere na 2025 na gukonyora tu amangana nyaga baga kwano gaiga kubwa mono amono mwanito aperi mukwa ano na ya ero manyene na ande no kuligereri kwae na ande ne obaene fugaye ero manyene na igo karotogandete gukwana engana yayo mwali igoro ya amangana igo nshaka siasa na kuliga siasa segandete guchia nagani onye gokunyara umunyamirore kwa gitutu masaba ina 2 minutes nyako comment igoro yobora ibwa Nyamira anemono ebunge ye county ya Nyamira ko se county assembly. First, ase county ya Nyamira no bosoku sana twanyorere nga bandu bali mbo ikaransa makrento kyamana na rigere iri bintu biga saine CMC chitu cyatero bosoko endo nako basaba emyaka bado ntikete 2.5 ene saine okora banenja magendero batike ko sorry tiante bangane ko sorry ega saine Nyamira county alafu governor Nyamira county nabende ko imokare the county into order ngokora ale ko sorry nere yoko make environment very favorable ese bintu bine bikokolekana kama ite pi abantu bakumia n'abananchi so tukubasaba bayikaranze not later than this week or next week bineko nya tonyora bangwana bayikaranse because ingi yako bakubineke nene onye umuntu very impeached wachende nyumbani omungwana okurukokero nabete impeached by the majority members of parliament tigatike kurwanirire bintatanyare kusipita mambo netiboni kantu bamutageti agendeka in simple terms alafu the county assembly eforoli chikoligia buna livenda koba bachore the new speaker account yagendere koba functional ngoira na se generally gusi because that is my interest right now ngosaba mo gusi asale abwate kura evijane binge gusi ntubwate kura tubwate chikura tubwate ibande so that 2027 ngego ikangulike Nyamira to abate 323,000 registered voters Kisii county katwara 630,000 registered voters na butuko double chinambe chako kara bantu bagusibange mbanya wakakura mbanya ko register na butuko double togende 2 million so gendo ndabasabe once pibamwe babati chikura lastly gosaba musike Simbarati from Kisii county awak na Matiang'i closely because Matiang'i namo kaniti mono asoko genda na koleta kusiamo yonse it's important lastly chigava nejibere chikora banenji bagusiegasi kusinto bwati bintu binge sana town chetu chire disorganized mache tayo chisiwe chinchiyo buna Nyamira ndo bwati system we need our leaders to come together and work for the people of Kenya it's important Mwana mwancho muligerali yakorunga ampeli mukwa muligerali bwa mangana ge siasa na ndo musae gosumurai bwa basae asa mangana ge siasa tonya kwa tokosonera Enkwana ya Getembe abona tokukolera Enkwana ya Getembe litukulia lero nchini ngongoro kwa Roni Ototo nyangiri tomera na chinsenye ase ekionga chinsenye ase njira ayo boikira